Gavumenti ekagabiraganisa abantu ba rubanda kutungura omwanya ogu ogwa Nyamusizi Hot Springs emyaka 5 ehingwire. Abaturage nibenda mu gavumenti eyongeremu obwira mu kutungura omwanya ogu ahabw'okuba gusigirwe enyuma. Omukikuru wanje araruga mu igomboro rya Kitumba Ndogwa kamutwara Rugarama embera za Yanga namutwara na Kasero bamuturitinga yije ari hakiri kwekire kuno yagwara obuhere habuso na hamisho namureta mu Kitagata kuno Nyamasizi Karungu konke kizibe kinashangireyo akaburaho kuryama naza kupangisa hariye Kitagata kugira ngo abone aho kuryama titwi naho kuraza abagwire Kitagata dyona ne dyondo kuza kwambuka yo no kuraba mu dyondo warugamu ora ushonko waje harabutsize dyondo. Abandi bajango yiro omwanya gukusiga nyuma nebyo kwerinda omucweke ekibiri hansi munonga. Obusasi buratureta gatwaye deka twisha Nyamasizi mu Kitagata konka turabuganaga yebizibu enju ari enju emwe kai tukanyire wabatine kitundu bara turabona aho kutaha ecyakabire kitukushashibwayo no kugira ngo turaburabaga aho kwembe enju yagwa abagwere bararara kwe ngenu nyonkije mu Kitagata ndi kumalisana nazinga zinjike kunkandi kurabutinda jeraki ndi kunanuka ndashira ni kurara mu tundu bara tikino buyambe bwena tikine abo kutukuma turashaba enju yo kugira ngo natwayije gaturari. Ebyo bikiri aho nenguteri kuzaha Kitagata eki eri mu mbera mbi ekibari kugira ngo nicyongere okukariza omwanya ogwenyuma. Ndaruga kabare ndesi hano mu gurusi wanje konka entambura yo rukuto nimbi so twaturenda ngo mutuyambe ka government mukuru rukuto kandi kindi no rutindo rurambusa abarwire niru n'urwo gukora umwanya gwitu gwe Kitagata ogurashangwa mu igomboro ryahamugwa mu village ya Rugoroga gusisikere habwa government ukutwereka kerenda gukora yaheza etagukore twineho ebizibu kenkutozira za rogo mwanya arenkutisha tu eraruga hakageze ha korasi kuza Kitagata ejefire. Orumukuru w'entebe ya katano haba district ya Rubanda Steven Kasiaba najango bamaziro bwire nibisi ya government ya Rwagati Nshongeji konkati bakatungire cyo kugarukwamu. Hanyuma haho twatwandikire proposal mu government kandi proposal yabira approve yo kugira ngo bombe Kitagata bahombeke bato accommodation bahakore habonere koko orare Kitagata ekindi echa muri Mushenyi district ngeno government yija ya taking up twajerekana